Эртең мененки зикир дуаларга. Анан истигфар көп айткыла, байлыкты кадимгидей тартат өзүнө. Берекени тартат. Салават айтып жүргүлө, салават айтып жүргүлө. Мындай кандай түшүнүрсүң? Салават айтканда келип турган нерсе мындай болот да. Бере берип түгөтө албай каласың, салават көп айткан адам. Бере берип. Ата-энеңердин дуасын алла, субханалла, сенин балдарың да кедей болбой калат. Жети урпагы жер турган болуп калат. Түшүндүңүзбү? О Hazreti Anas bin Malik radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına sahab Anas bin Malik turup aldı. Anan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelçi Malik dedi. Peygamber dua kılıp atkanda sen urpaktarın köp bolsun dedi. Anas bin Malik'in urpaktar hazır. Kanca milyon da bilesiz şunu. Abdurrahman ibn Avf Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelip ya Resulullah dua kılınız dedi. Hiç gem bolmadı degende. Hiç kaçan gem bolmadı diyor. Adam unday dua, bu peygamberin duası. Oşonday эле бул дүйнөдө дуасы эч качан кайтарылбаган бул ата-энелер бар. Шунтуз ата-эненин дуасы субханалла бала түзмө-түз болот. Жаман да жакшы да. Анан мага келип көбүнчөсү балдыга дуа кылып койчу иш баштап атмыр деп берет да. Аны айтам, кел мен дуа кылайын, бирок сен атаң менен апаңан алдыңбы дуа десем, көп алган эмес болот. Эгерде түрүү эмес боло турган болсо, бир аз субханалла ошо апаңар атаңардын аркасынан садака кылып, biraz inşallah bir Kur'an tilavat kılıp andan inanan gibi baştakıla inşallah bir bereke olup kalasa. Çünkü oldu. Ha? Anan bol boyatsa hiç kimni gün öyle böyle. Özüngde de gün öyle be. Bu takdir rızkında paka çok endi durla. Anan umra acıl kılla. O ayvay köp baldardı bilem ben. Bizde birinin arkasından bir umra kılla degen bir jakşı bir aytkan emebиz бар. Ошондо биздин жаныбызда жүргөн bir bala жок болуп кетти. Кызматты ала билет. Анан жок болуп кетип эле. Анан bir күнү карасам, мен умрага барып келди. Андай эле жок болуп кетти, мен Аллаху акбар. Анан bir барсам, статустун барсам, умрада жүр. Караса экинчи, карасам үчүнчү умрада жүр. Анан баягыда bir сөз кылып келип калыптыр, устаз дейт. Сиз айттыңыз дейт, умранын биринин аркасынан бири алды. Мен барып келдим дейт, Алла береке берди дейт. Кайра ошону таптырып биринчи тапканым менен умрага бардым дейт. Алла 3 эсе берди дейт. Үчүнчү алдым дейт, ошондой алып койду, мен тоза албай калдым дейт. Ушундай нерселер бар да. Биз тыйынды тыйынга кошо сом болот деп айтабыз да, туурабы? Тыйын тыйынга кошо сом болот дейт. Бирок субханалла ушундай нерселер бар.